albabu sani dambugal ɗimmangal almawaqit no yewta en fi waɓutuji ɗin bi mana ko honto ha honto goɗɗo duwa yawde o hormino haranayi o feƴƴi ɗon o horminaki. ani ibnu abbas radiallahu taala anhuma anna nabiya wonde annabaji allah sallllahu alayhi wa sallama waɓɓata ɓe waɗintinani li ahlil madina yimɓe madina ɓen haray noon enen guineyenɓe ɓen kaka ɓe madina ɓen natuɗen nani ka madina duwa e horminade si feƴƴa ka ɓe waɗintinana ko ɗo ɓe horminato si ɓe feƴƴa wara enen guine enen afrique de l'ouest ko ɗon natuɗen taw ɗo e natande dambugal ngal awa yimɓe madina ɓen awa legoye guineyenɓe ɓen maliyenɓe ɓen sénégalais ɓen ɓe waɗintinama dal halifa nokkure wiyeten nden dal halifa hajjiyankojo on sellataka o feƴƴa ɗon o horminaki wali ahli cham yimɓe cham ɓen waɗanama horminagol al juhufa ka wiyete ɗon juhufa wali ahli najidin yimɓe najidi ɓen waɗanama ɓarnu manazil nokkure wiyete nden ɓarnu manazil wali ahlil yaman yimɓe yaman ɓen waɗanama yalamlam ka wiyete ɗon yalamlam ne laaɗomake hunna ɗino keli ɗo lahunna wodani kala yimɓe hoɗuɓe ɗiɗo kala tawɓe koye ɗiɗo hoɗi kamɓe koyoɓe hormino si ɓe yalta ka suudu maɓɓe kamɓe koyeɓe hormino ka suudu maɓɓe yalta wali man ata alayhinna e kala iwruɗo e ɗiɗo kala kadi iwruɗo e ɗiɗo koyo aro ha e majji o daro ɗon o hormino si o buusa ko ɗum wiyete wali man ata alayhinna on iwruɗo e majji lahunna ko on hoɗuɗo e majji on ɗon koyo hormino so yalta wali man ata alayhinna e kala iwruɗo e majji min gayri hunna harana jeyaɗo e majji haray sellataka goɗɗo feƴƴa ɗo horminade haray sika ka avion wonɗen sika ka baton wonɗen siko seppugol wonɗen haray en horminoto ɗo si feƴƴi musidɓe julɓe ko ɗum waɗi haray e guiddeɓe ɓen ɓe informa en wonde ɗo hewti en hewto e joni ko wiyete horminagol min man aradal hajja wonande on faalaɗo hajju wal umra e umra wa man kana kala laatiɗo duna dalika ko wori ɗum faala haray fa min hayto ancha haray ko kala ka o faala woni ko horminoto hatta ahli makka e ɓe maagi kan wa man kana duna dalika kala tawɗo hewtaɗi nokkeli ɗo misal goɗɗo no hoɗi hakkude makka e madina ma hakkude makka e yalamlam ma hakkude makka e najidi misal o hewtaɗi ɗo haray jara yo seppo o ara ha madina so hormino haray nanon o warrata haray ko honno famin haythu ansha'a haray ko kala nokku ka o hoɗi haray ko ɗon o horminoto o buusa en faamine haray on ɗon ko kala ka o hoɗi ko ɗo woni ko horminoto o buusa ay haraja aw ibtata bi mana kala ka o fuɗɗi buusi yaadu mum hatta alu makka yimɓe makka ɓen min makkata kamɓe ko nder makka toon ɓe horminoto ka nder suudu ɓe yalta muttafaqun alayh won aishata radiallahu taala anha anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam no nelaɗo waɗɗata ɓe waɗintinani li ahlil iraq yimɓe iraq ɓen fop data iraq nokkure wiyete nden data iraq ko ha ɗon ɓe arata ɓe hormino rawa abu dawud an-nasai wa sulwasil hadis on inda muslim min hadis jabir illa anna rawihi sona tum filliɓe hadis on shakkuni no sikkita fi rafifi ɓandukol hadis on wa fi sahih arika sahih al-bukhari anna umar no sayyidna umaru walladi ko kanko ne waɓɓata waɗintinanɗo ɓe iraq ɓen data iraq nokkure wiyetende iraq ne wo hinane laaɗo fo hino silli wa inda ahmad wa abi dawud at-tirmidhi an ibn abbas ko ƴetta ibn abbas anna nabiyya on annabajo sallallahu alaihi wasallam waɗɗata o waɗintinani li ahli mishraq mashriq yimɓe funnangue ɓen fof al aqiqa ka wiyete ɗon aqiqa siɓe